Današnji svet sve više liči na ogroman mehanizam koji sumanutom brzinom melje svakodnevicu. U pokušaju da zaboravimo realnost, povlačimo se u usamljene oaze na obodima gradskih sredina. Jedno takvo mesto nalazi se u Boljevcima, naselju udaljenom 30 km od Beograda. Tu je pre 4 godine na Savi podignuto prvo nautičko selo u Srbiji, raj za pecaroše i ljubitelje života na reci. Samo ime nautičkog sela je nadahnulo gospodina Zorana Jeftića, predsjednika konjičkog kluba Sremac iz susednog Jakova i čelne ljude javnog preduzeća Turizam gradske opštine Surčin, da u jesen 2012. utemelje turističko-sportsku manifestaciju prelepog imena Biserna griva Donjeg Srema. Surčin je poznat po muzeju, po mnogim drugim stvarima, po manastiru Fenek, ali smo shvatili da treba nešto da bude jedinstveno nečemu. Jedinstveni su ovi prelepi konji na koje biramo danas Bisernu grivu i sam ta je naša odluka da se tako zove manifestacija zbog toga što se nalazimo u ovom prelepom nautičkom selu koje se zove Biser. Imamo prateću manifestaciju kuvanja i takmičenja u ribljoj čorbi koja je gratis. Imamo spremanje gulaša za učesnike i za goste, a posle izbora najlepšeg konja i najlepšeg para konja i svega ono što očekuje se, imat ćemo i druženje u nastavku tog programa. Na Krstovdan leta gospodnjeg 2014. sabrali su se sremski konjari i znatiželjna publika, jedni da učestvuju, a drugi da isprate treće izdanje Biserne grive Donjeg Srema. Posetioci su uživali u čaroliji koja je lebdela iznad kotlića savskih alasa. Svaki kotlić krio je tajnu svoga majstora. Konkurencija u borbi za titulu najboljeg kuvara riblje čorbe bila je žestoka. Poseban gost manifestacije bio je gospodin Aleksandar Pastir, predsjednik Rafting saveza Bosne i Hercegovine. On je predvodio regatu koja je 11. septembra krenula iz Banja Luke, a završila se u Beogradu. Predposlednja etapa bila je upravo u Boljevcima. Mi smo upravo regatu prilagodili ovoj manifestaciji. Biserna griva je bila, da kažemo, uključena upravo u sklop čitave regate i tu kao, da kažemo, predzadnju etapu prije ulaska u Beograd sutra smo htjeli da spojimo nešto, možemo reći nespojivo. Tu su čamci, paprikaši, zabavne igre, konji. Znači, praktično to jeste cilj regate, poveže sve opštine, sve ljude, da pokaže da je turizam moguć, da nije nemoguće veslati iz Banja Luke do Beograda i mi praktično na ovaj način promovišemo i naš sport, isto tako promovišemo i naš grad i pozivamo, da kažemo, ljude iz Srema koji, moram reći, jako su nas lijepo dočekali, dođu u Banja Luku, budu naši gosti. Deda čuvenog srpskog pesnika Branka Radičevića živeo je ovde u Boljevcima. Ovdašnja osnovna škola nosi pesnikovo ime, baš kao i kulturno-umetničko društvo, čiji su najmlađi članovi prikazali igre iz Srema. Polaznici škole jahanja konjičkog kluba Bojčin iz Progora, predvođeni njihovom učiteljicom Angelinom Merinker, prikazali su veštinu voltižovanja na posebno obučenim konjima. Videli smo i jedan novitet kod nas, jahačko i streličarsko umeće, udruženi u novoj disciplini, nekada svojstvenoj, strašnoj konjici Džingisa Kana. U takmičarskom delu programa prvi su nastupili dvoprezi. U improvizovanom parkuru vozači su savladavali 12 kapija. Treće mesto osvojio je Slobodan Đurić, vlasnik štale Romanija, koji je vozio 525 stranu i curu. Drugi je bio Milenko Radaković, vlasnik ergele Bulić iz Surčina, koji je provezao Favori Savu i Trumpetu. Pobedila je jedina dama sa kajasima,
Anđela Jeftić, članica konjičkog kluba Sremac iz Jakova. Bez greške i najbrže provezla je svoja grla, lipu i batostu. Priznanja najboljima ispred javnog preduzeća Turizam predala je Dušanka Nović. Anđeli Jeftić pehar je predao Vjekoslav Papadopulo, član upravnog odbora Udruženja odgajivača lipicanske rase konja Srbije. Nagradu za opšti utisak dobila je zaprega Vladana Rakića, člana konjičkog kluba Donji Srem iz Dobanovaca, koji je upregao 5 Jadranku 1 i 2 Jadranku. Izložbu rasnih lipicanskih grla otvorila je kategorija kobila mlađih od 5 godina. Pobedila je prema mišljenju stručnog žirija kobila Ema Ergele Bulić. Ova lepotica ima 4,5 godine. Branislavu Budimiroviću tehniku Ergele pehare predala Sanja Elez ispred javnog preduzeća Turizam. U konkurenciji 7 kobila starijih od 5 godina. Za najlepšu je proglašena 39 Slava 3 Ergele Bulić. Ona ima 12 godina i do sada je dala 8 ždrebadi, a 9 nosi u stomaku. U konkurenciji pastuva mlađih od 5 godina vidjeli smo 6 grla. Eksterijerom, akcijom i opštim utiskom najviše se istakao favori Borka Ergele Bulić, star 4,5 godine. U sebi nosi krv majke, nadaleko čuvene Balte, za koju u šali pričaju da je znala da čita i piše na francuskom. Toliko je bila pametna. U najjačoj konkurenciji starijih pastuva od 5 godina prekinuta je dominacija Ergele Bulić. Ovde su trofeje pokupili pastuvi konjičkog kluba Bojčin iz Progara. Za najlepšeg proglašen je 5-godi Maestoso Zora, koji je do sada zaslužan za 5 ždrebadi. Inače, ovaj pastuv je vlasništvo Nebojše Šopalovića sa Zlatibora, ali je smešten u štalama konjičkog kluba Bojčin. Titulu apsolutnog šampiona 3. biserne grive Donjega Srema odbranio je prošlogodišnji šampion 517 Maestoso Betalka 26 konjičkog kluba Bojčin. Njega je vodio predsednik kluba Jovica Milivojević. Ovaj pastuv u sebi nosi plavu krv Ergele Lipice u Sloveniji, postojbine svih lipicanaca. Na kraju, nagradu za veliki doprinos konjarstvu Donjega Srema uručena je starom konjaru i vrsnom odgajivaču lipicanaca Milanu Živanoviću. Retko se na jednom mestu može uživati u miru i tišini Save i pošumljenih obala, brižljivo osmišljenom priobalju, igrama koje dočaravaju duh Donjega Srema, zavodljivom mirisu riblje čorbe koji se vio iz alavskih kotlića i čarobnom plesu lipicanskih kopita i griva koji su ukras gotovo svake domaćinske kuće u ovome kraju. Ne mogu Sremci bez konja, ali ni konji ne mogu bez Sremaca.